Dovoljno je ovo da su radili kad su skidali kompresor. Možda bude da je kvari u kompjuteru. Senzor ne prijavljuje da je neispravan. To ne može bude, to ide kući. Evo si to, jeli? Idem stavno. Tamo je otišao da kupi neki deo za kola, keke. Evo ga to tamo. Sa nekim čovekom priča. Ne znam šta će ti to kako ti je emptina. Čekali smo ga 2 nedelje, ko da je od lafta. Pa narode, dobrodošli nazad na kanal. Evo me u ovoj prelepoj Ford Fiestici 2009. godište sa 1.2.5 benzinskim motorom koju smo nedavno pazarili za sestru moje supruge, tačnije moju svastiku. Posao na ovoj Fiesti je možda malo van moje delatnosti, ali pošto sam ja išao da pazarim Fiestu sa njom i pošto sam ja nagovorio u stvari da kupimo Ford Fiestu, nekako osjećam tu dužnost da joj pomognem u problemu. Nagovorio sam je da kupimo Ford Fiestu zato što mislim da je ova Fiesta iz ovog perioda jedan od kompaktnijih i boljih automobila u ovom, da kažem, gradskom segmentu vozila, znači malih vozila. Veoma su pouzdana kola, veoma su mali potrošači. Ova konkretno Fiesta ima i 5 vrata, što je također dosta znači. Zahvalni su za gradsku vožnju, lako se parkiraju. Ona vozi od nedavno, tako da je i kao početnički auto odličan auto. A i ja sam posjedovao nekad davno u Fiestu, tako da znam kakav je auto. I iskreno, po meni, ovo je jedan od najlepših auta u tom periodu, tog segmenta, ajde da kažem, ali ukusi se razlikuju naravno. Postoje Fiestice sa 1.2.5 motorom, 1.4 motorom, benzinskim motorima i 1.4, 1.6 dizel motorima. I također 1.6 sa 120 konja, možda, ne znam, nisam siguran. Ne znam da li postoji još neki motor, mislim da je to maksimalno. I mislim da je postoji verzija 1.6 turbo motora sa, nisam siguran, nisam mnogo istraživao zato što me ne interesuje ta. Taj 1.6 benzinski motor možda bi trebalo da ga izbjegnete, pošto koliko sam čuo nisu baš sjajni i da troškare dosta ulja. Da se vratimo na konkretno ovu Fiestu. Ova Fiesta je zaista u fenomenalnom stanju. Mislim fenomenalno, za to godište je zaista lepo očuvana. Ajde da ne pričamo o kilometraži, 190 je na satu, pitanje je da li je tačno, ali kad se pogleda malo interijer vozila, pa reklo bi se da je tu negdje blizu, možda malo preko, ispod nije sigurno. Zaista lepo očuvana, sedišta su lepo zategnuta, utegnuta. Sve radi na Fiesti, trenutno nije radilo, sad ću se vratiti brzo na to. Što se tiče spoljnog izgleda, jedini defekt je na boji prednje branika, znači ima malo se oljuštio lak, ništa strašno. To ja vrlo lako mogu da sredim, ali Marija ne želi da to da sređuje, Marija moja svastika, ne želi to da sređuje, da ulaže, mislim, i bespotrebno je realno, ako bude krenulo da se širi, onda ćemo uraditi manje, više nebitno. Što se tiče ostalih panela, sve je super, čak je na većini panela prva boja, nije na većini, nego na skoro svim, jedino branici su farbani. I kad smo kupili tek auto, nisu radili zvučnici u vratima, ona fabrički ima samo napred zvučnike, mogu da se dodaju pozadi dodatno, to što ćemo možda i da uradimo, ali napred nam nisu radili zvučnici i nije radio ovaj prozor, ja mislim. Bukvalno je bio samo osigurač, a dole na zvučnicima je bio problem što su menjali zvučnike, vjerojatno su fabrički i originalni probili, stavili su druge zvučnike, inače veoma kvalitetne, ja sam oduševljen ovom muzikom kako se čuje u ovom autu. Ali šta su radili, kako su šafili zvučnik za karoseriju vrata, ostavili su kabel priklešten gore i prekinuli su kabel bukvalno na oba zvučnika, na obe strane. Samo sam izbušio iznad jednu rupu, provukao lepo kroz gumu kablove, nastavio i rešen problem. E sad, zašto je onda ovaj auto kod mene? Pa zato što povrh svih tih vrlina ima jednu veliku manu. Manu za koju mi nismo znali kada smo išli da kupujemo auto, ali nažalost kad smo došli tamo i stigli, vidjeli smo zašto je auto već poduži period na oglasu i zašto je bio toliko jeftin. U ovoj ruci imam kompresor klime Ford Fieste, nažalost ne ove, i neke cevi i creva koja također su falila, to jest fali i dalje na ovoj Ford Fiesti. Da vam pokažem šta smo vidjeli kada smo došli da kupimo auto.
Eto, otvorim ja tako haubu na placu i gledam, zove me neko, moj sin Vole. I gledam, tako lepo se to dobro izgleda, nema nigde ulja, sve suvo, motor radi, prede kao mače, tečnost odlična, nema emulzije, sve super i onda primetim, ovo ne bi trebalo da bude otvoreno. Pitam prodavca šta se dešava, zašto nema tog creveta za klimu, dok čak nisam ni provalio da nema kompresor klime, a onda mi prodavac kaže, pa ja sam tebi rekao. Ili ja nisam čuo da mi je rekao, ili mi nije rekao, ili možda rekao nekom drugom, ja nemam pojma. Uglavnom, na ovom autu fale creva koja idu od isparivača, tačnije vamo ide ka isparivaču do kompresora klime i od kompresora klime koja idu vamo u hladnjak klime. To je bila jedina velika mana koju auto ima. Jadje, nije ništa to strašno, nije problem. Međutim, ostaje pitanje zašto je skinut uopšte kompresor klime i zašto fali to crevo, zašto je ostavljeno uopšte da ovo bude otvoreno na hladnjaku klime, jer to nikako nije dobro, tu upada prašina i to je mnogo teško oprati, isprati i vratiti u prvobitno stanje. Tako da tu smo jedino bili u nedoumici da kupimo ovu Fiesticu, ali prelomili smo, pošto rekao nam je da taj kompresor košta 70 evra i da ja nisam ni znao koliko mogu da koštaju ta creva, rekao ajde, spustili smo lepo cenu. Znači ovu Fiesticu smo platili 2800, što je zaista bilo jeftino za stanje u kojoj je, ali naravno da kompresor nije bio 70 evra i ova creva također nisu bile jeftine, znači to smo na otpadu najjeftinije našli za 170 evra. E sad, postoji još jedan problem, jer pitanje je da li je ovaj hladnjak klime, unutranog dole, uopšte ispravan. Tu ostaje nedoumica, znači jedina opcija je da namontiramo sve i da napunimo klimu pa da probamo da ima da li negdje curi. Međutim, pošto ovo dugo stoji, ovdje previše ima prašine, znači šljake sačuvaj Bože, ja sam htio da isperem taj hladnjak klime nekako, da ga izduvam. I ono što sam našao na internetu je da je to vrlo loša ideja i da ne bi trebalo to nikako da se radi, zato što unutar kanali kroz koje prolazi gas su veoma uski i ne može da se ispere dobro hladnjak nikada, uvijek ostane šljakije, a ne smije da ostane ni vode od ispiranja u njemu, jer će da uništi ventile na onom tamo kompresoru. To može da bude možda dobro, ali postoji veliki rizik, tako da smo rešili da kupimo novi hladnjak klime i također sam dobio i preporuku od majstora koji treba da napuni klimu da se taj hladnjak obavezno zameni. Zato smo mi kupili novi hladnjak, što znači još nekih 90 evra koliko je koštao. Znači imam novi hladnjak, koliko vidim isti je. To je to, jedino što je ovaj crne boje, a ovaj vamo je sive. I postoji još jedan veliki problem, a to je što ja nemam pojma šta radim. Znači ovo nikad nisam radio, hladnjak klime neće biti problem da namestim, to je bukvalno montaža, demontaža, ali mislim da neće biti problem namontirati kompresor. Imam bukvalno samo 3 šafa, treba da se skine kaiš sa španera, da se vrati, da se montiraju creva, samo da proverim sve dihtunge na gumicama da li su tu i to je to. Ne bi trebalo bude to neki veliki problem, mada će oni da provere opet sve dihtunge kad budu punili klimu ili će pred punjenja normalno da rade ispiranje celog sistema. Hoće da proveri isparivač u kabini i dalje dobar, pošto ovo godište Fieste imaju problem sa curenjem gasa na samom isparivaču u kabini. To nisam znao, to su mi oni rekli. Tako da hoće i to da provere pre nego što da bude, pa to je to. Sutra ujutro imam zakazano to ispiranje i punjenje, tako da moram nekako da uspijem to da završim danas i nadam se da ćemo da uspijemo da je popravimo kako bi Marija imala malo komforniju vožnju na ovim vrućinama. Ništa, prvo da je podignemo i da vidim kako se skida te kompresor. Ajmo. Brate, kako su dobre sajte, znači nema nigde ulubljeno od dizalice da je dizan. Da li ja imam dovoljno mjesta dole da legnem? Možda je bilo bolje da sam ovo radio tamo u garaži na kanalu. Ovo gotovo sad. Ovaj karton ću da upotrebim kao francuski leži da se zavučem ispod. Vidimo samo prvo da li uopšte moramo da skidamo branik.
Ti šafovi samo drže tu plastiku. Postoji šansa da se ovaj hladnjak klime uopšte i ne skida preda, nego da mora da izađe prvo ovaj hladnjak rashladne tečnosti. Da ću morati da skinem ovo creva, da ispraznim rashladnu tečnost, pa da ću morati da skinem cijel hladnjak motora i tek onda ovaj hladnjak klime koji iza. Tako su glupo ovako napravili, čovječe, da ne može se skine, evo ga vera. Evo ga konektor, tačnije senzor, relej, šta je ovo? Ovo će morati se skine ova šina, da bi hladnjak mogao da prođe. Da, vratno će morati skinemo prvo ovaj ventilator. On se klipuje ovdje i vjerovatno gore na vrhu ima negdje šafove. Pretpostavljam da se on lako skida. Čira ima. Ova! Šta je bre? Nemoguće se samo ovako drži. I morat ćemo skinemo i ovo. Ništa, ajde. Da ne gubimo na. To je bilo lako. To je bilo lako, ali neće dalje. Evo ga. Malo sam i da otvorim i ovo. Nisam se setio. Minimalno smo prostorili. Svaka čas. I ventilator bi trebalo da izađe naprijed. Tako. Da. To sad ništa neće jasniti. I ovaj ventilator bi sad bukvalno samo trebalo ovo da se podigne i da siđe dole. Sad treba onu šinu da skinemo. One bolt is out. I naravno dole ima još jedan. I sad on treba da prođe kroz ovaj prorez ovdje. I ovdje ima nešto, ček, šta je ovo? Ovo je neko povratno crijevo, izgleda. Jeste. Iz one posude. To se lako vadi, dobro. Ovo je baš prosto. I to ide dole zajedno sa sve ovim kondenzatorom. Sad, pošto izlazi zajedno sa sve ovim hladnjakom klime, moram prvo da ga rastavim dole. A zašto sam ja uopšte uzeo da radim ovo? Zašto nismo oterali auto kod majstora uopšte, pa majstor se bahće s tim? Pa jesmo oterali, ali majstori su tražili 450 € da urade ovo, da zamene kompresor i sva creva koja su potrebna, ali u tu cenu nije bilo uključeno još punjenje klime i spiranje, također nije bio uključen ni ovaj hladnjak klime. A mi smo našli za 170 € kompresor klime i creva i ovo nas je koštalo nekih 80. 250 € smo mi potrošili, da kažemo, ajde na to, i koštat će nas još jedno 50 €. Evo ga, ovo je baš bilo. Držne daj. Koštat će nas još jedno 50 €, znači oko 300 €. A da smo radili kod majstora, ovo bi bilo negdje oko 600. Sad, normalno, pošto sam ja majstor, ja ne znam koliko posao vredi i da li je to mnogo, ali nekako mi bre mnogo zvuči. 600 € čovječe za još polovni kompresor, polovno, ovo sve, ne znam. Evo, ja ću sad ovo da završim možda za nekih 2 do 3 sata. Čak nema skidanja branika, nema, znači, skinuo sam samo ovo kućište za vazduh. Ja ne znam koliko naplaćuju mehaničari i majstori za to i ne znam da li to toliko košta. Ali ono što mogu da kažem, sve što možete uraditi sami, uradite sami. Sad bez alata, normalno nemate nekog zanata. Dobro. Ali mislim da za ovo treba nam osnovno, treba nam kištra sa gedorom, znači ovaj set. Evo te, ovo je konektor, čovječe. Sad je hladnjak slobodan. Dole ga izlačimo dole, ma da. To je to. Što najgore, ovaj hladnjak mi izgleda potpuno nov, kao da je skoro menjen. Ali dobro,
Čujemo, ovo bi trebalo lako da se skida sve. Brate, samo to, a? Brate. Taman da izduvamo ovo. Ma da, brate, nov hladnjak. Koja šteta. Ako treba nekom hladnjak, nek se javi. Ford Fiesta 125 2009. godište. Ja ne znam da li to može da se ispere ili ne može, ali da ne riziku. Vidite koliko ima tu šljake i prašine. Koliko je to sad unutra ušlo ili nije, ja ne znam. Ali ovaj hladnjak baš izgleda nov. Relativno skoro zamijenjeno. Ja ću sad ove lepo izlaze i ulaze da začepim sa trakom. Pa ako neko bude htio od vas hladnjak, nek me kontaktira na Instagram. Dovoljno je ovo da su radili kad su skidali kompresor i ne bismo morali da kupimo hladnjak. Eto, samo to i ništa više. Nije mi uopšte jasno zašto je skidnut kompresor, da li je crko pa nisu htjeli da zamene, da li mi je skup. Da, mjesto kompresora stoji samo kao običan roller, ništa više. Verovatno je to skinuto sa ovih Fiesti koje nemaju fabričku klimu pa je stavljeno. Ništa, ko želi, imate nov hladnjak, ali ne garantujem za ispravnost. Ako možete da ga izuvate, da ga isperete, vi ga izduvajte, isperite i ne treba ništa ni da platite. Evo. Biće gratis. Devet sati. Imam još sat vremena. Ovdje nema gumica, znači ovu gumicu ću morati da prebacim ovamo. Uglavnom, ako bude negdje curilo, oni će staviti nove gumice, diftunge, tako da nemamo problem sa tim. Ne znam šta je ovo neki senzor pritiska, pojma čemu služi. Ali dobro, ne moram ni da znam. Bitno je samo da se namontirao sve kao što je bilo. To ćemo malo skrenuti, stegnemo, nema potrebe puno stezati, zato što ima gumica. I može se montira. Ovaj stoji bolje nego ona je mnogo landara. Ne znam da li je lakše sada od ovdje ubacujemo ili... O Bože, kad treba da izađeš nećeš. Evo ga. Ušao. Jedna gotova. To. Ovo je bilo. Vidite Boga gde. Najbolje je krenuti od početka i onda nema greške. Tako. Mislio sam da će ide ovo sve teže dosta, ali nije toliko teško raditi na ovoj Fiestici. Čak vrlo zanimljivo. Ovdje bi trebalo samo da uđe. To je to. I to je to. Sve je to, dragi moji. To. Mica. Bom njezi, zaslužio se jednog gumenog medu. Dobro, provjerimo samo. Ubačeno, stegnuto. Ubačeno u žleb. Dalje ne može. U kutiji nema ništa više šafova. Tako da smo sve vratili na mjesto. Što znači, gore smo završili sve. Nismo ostalo samo da dopunimo tečnost, ali moramo prvo vratimo crevo dole. Prije nego što vratimo crevo, da vratimo u šinu, koja nemam pojma zašto služi, ali dobro. Nije moje da imam pojma, nego da vratim gdje je bilo. To je to. Vratimo samo konektor za ventilator. Ali... Dobre. Momentovano. Vidjet ćemo sutra da li to drži. Namontirano. Sad možemo da sipamo, da vratimo tečnost. Dobro. Malo sačekamo malo da se slegne. Rasipamo ostatak. Žubori.
Možda ćemo doliti možda 200-300 ml. Malo sam prosao sada sam sipao, ali uglavnom to je to. Tu mehurići izlaze od ovog prelivnog creva. Tako da to se sve samo ozračuje, ne bi trebalo da ima nigde ozrake za... Ali vidjet ćemo, kad budemo palili auto i kad ga budemo zagrejali. To je to. Bilo je malo trunja, nije mnogo, ali bolje što smo... Bilo je dosta trunja. Dobro, to je gotovo. I to sad možemo zatvoriti. Ako bude trebalo dolit ćemo još. Sad, ovaj teži dio posla. Kompresor i ovo crevo. Pošto to nisam skidao, to ne znam kako ide i gdje ide. Prvo treba skidamo ovaj kajš, peka kajš, pa skidamo onaj dole roller. Evo ga taj roller, mjesto koga ide kompresor, znači odvijaju se ovi šafovi i kompresor ide faktički ovdje. Evo ga ovaj konektor za kompresor, njega su stegli zip trakom. Moram da vidim na kompresoru samo da li ovaj jack uopšte ima, ili su ga isekli. Nisu, dobre, znači imamo konektor, imamo sve, imamo gumice, imamo čak i originalne šafovi, to smo uzeli na otpadu. I šta imamo da ga montiramo? Dobro. Imamo i konektor na kompresoru, tako da ovaj možemo ovdje Čuj, da li isti kompresor? To je to, dobro, isti je kompresor. Uplašio sam se za trenutak da nije isti. Skinemo plastiku. To je to. Čekaj bre, šta je ovo, gdje je španer ovdje? Ja koliko vidim ovdje nema španera. O bože. Moram ovdje znači da okrećemo ovu remenicu i da svučemo ovaj kajš. U stvari odvrnem bre ova 4 šafa ovdje što drže ovaj roller i onako se to skida i sam će kajzer špadne. Da spadne. Jebe me mutala. Ali je ovo stegnuto. Evo ga. Ne znam da li treba novi PK kajš da kupimo. Možda je ista remenica, sad ćemo vidjeti. Ali nešto mislim da ćemo morati kupiti ovdje nov PK kajš. Ali dobro, to ćemo sutra tamo u radnji. Evo ga jedan šaf. Evo ga. Tada! Ovdje na ovim crevima ima gumice, dihtunzi. I vidite kako su lepo ljudi umotali. Sve što su skinuli, zatvore i na kompresoru također. Ovo je dobar dihtung, čini mi se. Ne možda znamo dok ne namontiramo, ali vizualno izgleda lepo. I ovdje ima dihtung, također u solidnom stanju. To je to. Pretpostavljam da ide nekako ovako. To je prosto ko pasulj. Treba sad to pogoditi kako ide. Ovdje mi fali, samo ovo nam nisu dali na otpadu, duše ja nisam ni tražio. A oni su vjerojatno zaboravili. Ove šafove, tako da sam sad našao neke. I neke, nego našao sam u kvalitetu šafove, dobre šafove. Ovo dole ide na kompresor, ovo ide na hladnja klime, a ovo je vamo ide ka isparivaču, tamo nam ide matica, tamo ne ide šaf. I također sam našao maticu u kvalitetu. Tako da imamo sve spremno. Znači, ovo prvo ide ovdje. To, Miki. Ovdje će mi trebati ključ sa krckalicom, jer ovdje ga Dora teško ćemo će prići. A može još, čekaj. Može, ima mjesto. Dole ispod je valjda gotovo sve. Znači kompresor stegnut sva 3 šafa, a ulaz ovih cevi. Ovo stegnuto, ova šina stegnuta, sve je udžekano. To je to. Možda se izvlačimo dalje. Idemo stegnemo samo još gore i gotovo je. Da, a što se tiče ovog PK kajša, nažalost nemam ga, jer gdje je ovaj PK kajš? Ovaj je mali, zato što manja je dosta ona remenica i nije na istom mjestu, tako da morat ćemo da uzmemo novi PK kajš. A to ćemo sve sutra ujutro kad oteramo tamo na punjenje klime, zato što oni drže i autodelove, tako da vjerojatno imaju na stanju taj kajš. Ako ne bude slučajno bilo, trknut ću do Lazareta da ga kupim, ali to bi trebalo da imaju stalno na stanju. Dobro, kao da je original. Nadam se da vam se sviđa i kamera iz prvog lica. Mislim da dosta bolje pokazuje šta se radi. Doduše malo mi smeta ovaj telefon dok radim, nervira me, ali dobro. Eto, šta radim ja za vas. Dobro. I ostalo je još samo ovo. To je ušlo i posljednji šaf.
Gotovo. Vraćam sve fabričko stanje. I ostala ona plastikica samo dozo da se stavi, ali neću da je stavljam dok ne namestimo PK kaiš, zato što će remenice morati da se okreću na ključ. Ne vidim drugi način kako se vraća kaiš, pošto ovdje nema španera, pa da bude lako da zategneš španer, staviš kaiš, pustiš španer, on zategne kaiš. Ništa što se tiče mene, mogu da spakujem alat i da spustim fijestu, jer mi smo naš deo posla završili. Ostaće sutra da podignemo, samo da namestimo tu plastiku. Nadam se da će da bude sve kako treba. Grevata da ovako lep auto i ovako dobar auto nema klimu. Što su skinuli kompresor, što su skinuli crijevo ovo, ali dobro. Sad ima sve kao pre. Evo, ako treba nekom je remenica za fijestu bez klime, ovo zamenjuje kompresor. Ako nekome treba, nek se javi. Ja provjerim samo još jednom za svaki slučaj ovaj remen. Jeste veća remenica, ali možda je pomerena više kao unutra, pa možda je odgovara, mada slaba je. Da nisam ga ni probao. Ko zna, možda i može. Sad ću samo da izbacim iz brzine. Izgleda da je kaiš to taj. To je to. Ćemo na drugu stranu. To je to. Yes! Ladno mi kupili džabe PK kaiš. Dupali mi auto. Da im da će to lepo da radi. A prvo da perem ruke. Dobri ljudi bre, što mi ne kažete čoveče? Kaiš za fijestu bez klime i za fijestu sa klimom je potpuno isti. Odgovara. Bez veze gubim vreme. Ja bih rekao da je to. Ovo se polako ozračuje. Prede komač. Još će ovo možda malo da spadne kad se bude zagrelo na radnu temperaturu. Dobro. Sad je sve kompletno gotovo. Baš što se tiče nas. Ništa, vidimo se ujutro da vidimo da smo radili dobro posao. Ili će Marija i dalje da se kuva u fijesti. A vreme, idemo u treću smenu. Nešto je se pozadi, čuje da zvecka, ne znam šta. Mislim da je nešto oko auspuha. Sad ćemo vidjeti. Ovo je jeste. Samo šira podloška, ovdje ih stegnemo. To je to. Easy fix. Ljudi, napunili smo klimu, ali imamo i dalje jedan problem. Što se tiče sistema, sve drži dobro, sve je ispravno, kvačilo je ispravno, ali sistem nije mogao da se napuni 100%, već nekih 70%, zato što ovaj majstor nije mogao da napuni, nije mogao da upali klimu da bi se napunilo 100%, ima i dalje neki problem sa strujom. Tako da sad idem kod nekog električara da pogleda šta se dešava. Ja sam provjerio napon dole na konektoru, na kompresoru, ne daje nikakav napon, iako ovdje sija AC, dole nema ništa. Također relej kad se stisne ovdje dugme uopšte nema nikakav znak da ima napona na njemu, znači ne cakiće, što znači da mu fali neki uslov. Uključena. Vruće i dalje. Nema signala na relej jer tu prikaže sve, jel da? Ovdje sija. Nažalost, ljudi, nismo ništa uspjeli da rešimo. Električar nije uspio da nam pronađe problem. Kaže da problem leži negdje mnogo dublje i da mu treba dosta više vremena da nađe šta je. A on ide na more sad i vraća se da je tek jedno 15 dana, tako da. Tako da ili da tražim drugog majstora, ili da čekam njega, ili ja da probam još nešto da uradim. Samo što ja pojma nemam šta može da bude. U suštini vama su napunili klimu, rekli su održi sistem. Napunili su je 70% zato što ne može se upali kompresor. Da bi se napunilo 100% mora se upali kompresor. Dole na konektoru apsolutno nema nikakvog napona. Ono što sam ja uspio da dijagnostikujem je da napon za presostat dolazi. Znači to je senzor pritiska na hladnjaku. Znači tu imamo napon. Sad moram samo da prvo da ustanovim da li odatle se vraća signalni napon. Taj valjda signalni napon ide ka kompjuteru. Jer ako tu nema tog signalnog napona, faktički kompjuter nema uslov za startovanje klime. Tako da to može da bude jedan problem. To je električar nije proverio, to moram ja da provjerim. A rekao sam i na početku da mislim da sumnjam u taj presostat, tačnije senzor pritiska. Da li je loš ili nije,
to ću sada praviti da stane. Više mi ne pada na pamet ništa drugo šta bi moglo da bude. Osigurači dobri, releji dobri, izmenio sam ih. Znači ne dolazi napon na one konektore za relej. A da bi tu došao napon, potreban je uslov računara da odobri, znači trebaju mu svi uslovi ispunjeni, a verovatno neki uslov nema. Probali smo da dovedemo napon sa drugog releja na taj relej i kad smo ga napojili, kompresor je krenuo, znači klima je počela da radi za trenutak, što znači da je sve dobro. Što se tiče samog sistema, samo nemamo uslov za paljenje. Također znam da je ovaj panel za klimu dobar, jer kad upalim klimu ovdje, automatski krene da radi ventilator tamo na hladnjacima. Što znači da ima signal ka računaru. Ne preostaje mi ništa drugo, idemo samo da testiram još taj senzor pritiska gasa. Neki ga zovu presostat, ne znam zašto ga zovu presostat, je običan senzor. Da vidim da li vraća signalni napon, ako vraća signalni napon, onda je problem mnogo teži. I morat ću čekati majstora ili da terem kod drugog. Okay, I'm getting the 1.3 volts voltage between the green one and the brown one. Excellent. That is actually a very useful measurement. A signal voltage of 1.3 volts on the green wire means the pressure sensor is not dead and it is sending a signal back to the ECU. If something like 0 volts, short open signal, or close to 5 volts, signal stuck high, the pressure sensor is producing a signal. That makes the pressure sensor much less likely to be the cause. Well, that's actually bad because if the pressure sensor is good, then I have no clue what else could it be. We are screwed. O bože, ako nije ovaj senzor, šta je? Ljudi, potencijalno sam možda pronašao problem. Ako pogledamo ovdje ima ovaj snop kablova gdje ima dosta oštećenih žica. Mislim da je tu ili miš ušao i pojeo, pošto vidim na istom mjestu više žica nastavljeno. Tako da možda je tu neki problem. Sad ću da ispitam sve žice da vidim da li je to dobro. Sad još lakše prići. Znači žica koja ne dobija 12 V na releju je ova plava. Ajde da ispratimo. Nemam sreće. Nažalost ta žica je dobra. Idemo dalje. Nisam imao sreće sa kablovima sinoć. Jeste tamo da je jedan snopić kablova malo načet kao da ga je neki mišić načeo, ali sve je dobro nastavljeno, sve je ispravno, znači nema nikakvih problema. Sad vidio sam da taj signalni napon što mi je falio na releju ide vamo ka kabini. Tako da ću da probam da nađem u kabini gdje ide žica, da li ide ka ovom kontrolnom upravljačkom panelu ili ide ka BCM modulu. Probat ću da ispratim, ali pre nego što budem počeo to da kupusam. Ovdje idem do drugara koji je mehaničar, ali ima dijagnostiku za Fordove, pa da vidimo da će nešto da prijavi. Bukvalno sam izgubio svaku ideju što može da bude. Ako ne budem uspio ništa da uradim, pitaću nekog drugog električara da li smijem da... Mislim, oteraću kod nekog drugog električara, neću više ja da se bakćem. Može da bude da je kvari u kompjuteru. Ili u ovom BCM modulu. A mogu i da otpada dođem da zamenim moj upravljački panel. Mada je čudno kad ovdje sija dugme za AC i odmah krene ventilator na hladnjaku. Tako da faktički po nekoj logici on daje signal za kretanje. Sad, da li posebno ima neka žica koja treba da signal i za relej, nisam siguran ovdje. Ajde da ne pričamo na pamet. Idemo redom jedno po jedno. Ovo je jedina greška koju dobijemo na dijagnostici. Kažu upravljački krug releja, spojke, klimatizacijskog sistema slab. Kratak spoj na masu ili prekinuti strujni krug, struja. Što sam ja već ustanovio sami bez dijagnostike. Znači da imamo problem na upravljačkom strujnom krugu. I ništa više nismo vidjeli na dijagnostici, da li nešto neispravno, nijedan senzor ne prijavljuje da je neispravan. Ono tamo unutra je BCM modul i trebalo bi na njega da dolazi ta upravljačka žica. Sad ću da probam da lociram žicu, da testiram kontinuitet i da izvadim ovaj panel ovdje upravljački da vidim da li je s njim sve ok. Našao sam, da li je moguće, brate? Joj bože, ako je ovo, znači 3 dana. Ladno plava žica dolazi, ona upravljačka ovdje na osigurač i tu fali osigurač. Pa ne znam što nema osigurač, a što je najjače na ovoj kutiji uopšte ne piše da je to za klimu. Piše nešto levo za CD auxiliary, kao tako nešto, nemam pojma. Joj bože, ako je to, kako ću? 3 dana se mučim, brate, rastujem. Nemam 7,5 ampera osigurač, ovaj mi je 10, najde se. Za probu.
si ne drži palčeve. Ja držim ih. A? Krenulo? Šebilo, popravio si? Ili? Ladi. Popravio si? Ladi, brate, ne znam. Znači, najgluplja stvar koja je mogla da bude. Stvar koju je svaki električar trebao da nađe bukvalno od. Iskreno malo me i sramota. Šta sam sve, brate, raskupucao bio, šta sam sve uradio je. I glupa Fiesta, ne mogu da vjerujem, znači da nisu lepo obeležili da je to za klimu i počeo sam da sumnjam da je negdje prekid u kablu, jer više nema šta tamo, nema gdje da... Tamo više nema gdje, nema šta. I rekao, ajde da testiram samo ta prazna mjesta na osiguračima, da vidim da nije možda da nije ta plava žica dovedena na neki od tih osigurača. I mislim da je na drugom već osiguraču, kako sam pipnuo kad je zazvonilo, znači srce mi je stalo. Sad ću sve da sklopim ovo, da vratim sve na svoje mjesto, jer moram otjeram ujutru ponovo da dopune do kraja. Idemo da dopunimo klimu. Ovo je idealno vrijeme da nam klima konačno proradi, jer 41,5 stepeni Celzijusa. Pa ljudi, problemima nikad kraja. Jer sada, nažalost, nam je mnogo hladno. Jer klima radi! Evo, 24 stepena je sad, hladni ekstra. Samo roka, što se kaže. Nije bilo nikakvih problema, hvala Bogu, znači dosta je više bilo. Kompresor radi odlično, sistem drži pritisak odlično, klima hladi odlično. Ostalo je još da predamo auto Mariji, čega je smanji ventilator, ne čujem se. Mislio sam da će ovo da bude brz posao i kratak video. Imali smo malo poteškoća, imali smo malo glavobolja, ali najbitnije je da smo sve rešili i ko zna zašto je sve to dobro. Naučili smo neke stvari nove, možda će nam u budućnosti biti potrebne. Fiestica je spremna da gazi nove kilometre, a vama hvala što ste gledali još jedno video i ako vam se svidjelo, obavezno lajkujte, subscribeujte se i šerujte ovaj video jer što više vas podeli ovaj video, kanal će da raste i nadam se da ćemo imati još lepših projekata u budućnosti. Vidimo se u narednom videu, ćao! All of the weather we doing our promises worth it. Open the curtains, baby I'm certain. I want it all, we come in it's a coupe and we gon' bring it right back. Tell him, man, you know I'm shooting, but I ain't never gon' slack. I had to study the map, I had to find where I'm at. The legend, a symbol of that. Symbols, I ain't gonna crash. Catch me in the cut, honey. Što je bio kvar? Ne znam ti kažem. A reci mi, da. Ne, majstori nikad ne otkrivaju svoje tajne. Stvarno, ko nas prvo ti reći što je bio kvar? I kako si uspeo čovječe? Kako ladi, si ne gledaj sad ovo. Ain't no debating on it. It got legs like K-Honey. Usher, I'm skate on the beat. I done seen the play cross feet. God drive like 6 V's. Flow sick, give me 6 feet. Mountain climbing out to hit a peak. Bunch of snow in my seat, it ain't the same no. Ja sam prezadovoljna, hvala ti puno, oduševljena sam. Gotta do better than walking out and dodging in circles. Every day I've been out praying my baby not hurt. All of the weather we doing our promises worth it. Open the curtains, baby I'm certain. I want it all, we come in it's a coupe and we gon' bring it right back. Tell him, man, you know I'm suited, but I ain't never gon' slack. I had to stop.